So Rob, oeddech chdi'n byw wrth yma fama blaen? O'n i'n byw am 2 fis just draws y ffordd, so... So faint weithiau ti wedi bod yma? Dwi wedi bod yma 2 weth, so ddim actually'n representative. Swn i'n pob dydd? Dwi'n gwybod. Ond na, mae'n le anhygoel. Am coginio dy Sadwrn, mae'n union oedd auction rythyn, just... Ath auction rythyn? Chaos, brysur. A dyna beth dwi'n caru am y Fryg Newydd ydy... Mae fam wedi bod ar agor am... Be, dros 100 mlynedd. 133 blwyddyn. 133, a diolch wedi gorau newid o gwbl. A bwyd syml da, de. Diolch yn gorau newid os mae mor syml a hynny. Wow, thank you. Thank you. Can I have a pastrami on rye? Sure. Please, thank you. Mae dipyn bach y mwstad. Want some mustard on it? Dipyn bach y mwstad. Bach. Yes, yes, yes. Waw, alir yna. Diolch o'r iawn. All right, anytime. Enjoy, guys. O, met, dwi'n clywed, ti'n gadael fi cario fo. Paid a badlu hwn. Ie, bod yn ofalus. Paid a badlu. Waw, mynydd o pastrami. A Mawr o gaws. A Mawr o caws. A digon o pickles dan dolyg nesaf. Be arall ti isio? Be arall ti isio? Dwi'n methu disgwyl dwi'n amdani. Reit. O, fy new. Mae mor juicy. Smokiness. Ond maen nhw'n iwsio'r... Mae'r Americans gael efo navel cut, so mae hwnna mwy eitha beef belly. So cut off the ribs. Right. So di ddim o'r tew a brisket, so mae'r fat na a'r mablin yn redeg trwyddo fo. A sy'n maen nhw actually... Fydda, bai mor hir mae'n gymryd i nhw actually cael... Mae sandwich yna wedi mynd mis. Labour of love a mis, met. A dwi'n chwalu fo fo'n 2 eiliad. Dwi'n meddwl hwnna dwi'n rheol... Mae lot o New Yorkers yn dad ydy'r balance y perthynas rhwng hallt a molystod. Balance, met. Yli seis ar y sandwich ar. Dwi'n lyfio balance New York. So, Rob, dyn o rhythyn. Dyn o rythyn. He ti ddan, Efrog Newydd. Nes i symud yma... Newydd sbon, newydd symud yma diwedd flwyddyn diwetha. Ac ers cyrraedd yma, dwi wedi bod yn trio symud o gwmpas a trio bob bwyty allai borddio. Sy'n challenge. Wel, nes i darganfod chdi trwy Instagram, flasus mag. Flasus, ai. So, vlogio am bwyd. O'n i sy'n teimlo fatha bod yna gymaint o sgwrs a dathlu am gerddoriaeth a celf a pethau yng Nghymru, ond ddim rili am y bwyd y pobl, y straeon, tu nôl y lle yn y byd bwyd Cymru. So, beth sy'n really obvious yn Efrog Newydd ydy deud y stori tu nôl y plat, a di ddim yn digwydd digon adre. So, unwaith, mae pobl yn gwybod y stori tu nôl y plat a'r dilos yn neud y bwyd. Mae'n mynd mwy experience, ynddo? Gwir, gwir. Reit, car am yr... Swap. Reuben, ie. So, profiad cynta Efrog Newydd. Sandwich massive. Sut ti'n topio hwnna? Mae'n anodd iawn mynd o fama. Dwi'n gwybod, dwi'n, pan mae pobl dod yma, pan mae pobl yn dod nôl a nôl a nôl. Dio ddim achos mae'n institution, dio ddim achos mae'n 133 blwyddyn oed, mae achos mae'r pastrami yn banging. A dyna beth sy'n mor dda am y lle ydy, mae'n attractio pawb, dio ddim jyst yn tourist hotspot. Le, bawb? As y be, dwi'n siŵr o'n i'r 6 oed pan eisiau weld Harry Met Sally. O'n i'n meddwl oedd Meg Ryan yn cael ffit ar y bwrdd achos oedd y pastrami mor dda. O'n i'n dall o'r glas yn sbacyn y de. Wel, eich dwi dal ddim. Ti'n dall dwi'n Mae hwnna di each spot yn yno. Chef, Hi, how are you? Chef, hi. Welcome to BWYTA'R. Chef BWYTA'R. Hi. Hi, Chris. It's so cool to finally meet you. Yes. I'm so excited to be here. Me too. Thank you for having us. Diolch. I can't wait to teach you how to cook Thai food today. Yeah. Awesome. Lesson by the master. Thank you. Mae di daddo danos i ni sydd wedi cwcio ei best-seller, crempog cregyn gleision. Let's do it. In Welsh, pancake is crempog. Kenpok. Crempog, nailed it, yes. Awesome. In Thai, we call it hoi tod. Hoi ton. You ready to do it? Yeah, Awesome. I'm ready, chef. Okay. Ar ôl cymysgu blawd a dŵr, mae chef Baw yn adio halan, powdwr yw'r a phupur gwyn. Ac ar ôl cresu olew, llwyth o dalig yn y badar. How often do you eat Thai food? Not often enough.
Where I live, there's no Thai food. Oh, wow. I know. So maybe I should open one shop in there. Yes, yes. Come to Llanarfon. Very nice. So now, we are cooling this batter in there. Wow. And scallion, please. Scallion. Yes. You need a lot of this. It's gonna give nice, sweet flavor. Looking good, looking good. Yeah. You wanna add eggs on top of it. That one over away. Can you pass me the mussel, please? These are big mussels that we got in the minai. The Yeah, juicy big boys. Yep. Like this. And then bean sprout, please. Bean sprouts. Yep, thank you. I fold it. Oh, that looks so good. I'm gonna count 1 to 10 and then that's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then that's it. The mussel scallion pancake. Boom! Nailed it. Smashed it, chef. Dwi rioed di gweld crempog fydda hwn o blaen, ia. So be, mae'r dyn o claridges yn feddwl? Oh, man. Mae mor crunchy, mae mor meddwl. A blast i mewn o fyd. Wow. Mae'r mussels yn really melys. Odyn. Popeth yn gweithio mor dda. Dwi'n lyfio darna ar y edges, ma. O'r garlic. Really crunchy. A when ti'n mynd i'r canol, mae mor soft. Juicy, juicy, baby. Digon rhwydd i wneud fyd. Wsos nesa yn claridges fyna Bydd ar y menu. mussel pancake ar y menu. That's a beth, dwi'n gweld o'n pam na hwn di'r #1 seller. Yo! Hey, how are you? How Welcome are to you? Grace. I'm da iawn. Good. Can I have the 3 special? Okay, how do you like your hot dog? We have toppings Yeah, here. 1 with mustard, 1 mustard 1 with mustard, ketchup and onions, and 1 mustard, ketchup and onion, and 1 with relish. and 1 with relish. And a papaya drink. And papaya too. Grace papaya, bro. Wow, that was quick. Beautiful, beautiful. How much? 10.83. Diolch, diolch. Oh, the hot dog Jenga. Be, gei di well? No, keep the change, my friend. Keep the change. Let's go. Yes. Hot dog cyntaf fi in New York. A recommendation Rachel, Frank Blaen, efo mwstad. Mwstad o ionyn, dim bach o relish. Dwi'n bod yn disgwyl am y moment yma erioed. Mae bob un ffilm dwi'n weld yn New York. Bod traf hot dog yn ni. So, amdani. Frank, 100% beef, mwstad. New York, cael ei hustle o bysol yn ymlaen. Iawn, met? Rwyl o fo. Yn ystod lockdown, nath Eric benderfynu cynnig take-away yw'r di ffrio next level o fwyty Chinese ei deulu a dath pobl yn wirio'n bost amdano fo. Ar un adad, oedd na dros 8,000 o bobl ar y waiting list am i BWYTA'R. Ac erbyn hyn, mae wedi troi'r fenter take-away yn fwyty rili poblogaidd yn Brooklyn, Peking House. Yeah, man, so let's do this. All right, let's do it. Get you the full spread. All the fried chicken, all the sauces, and we'll get you all our sides, you know? This is about as American as it gets. Awesome. Mae yw'r crispy epic Eric yn cael ei marinadio mewn buttermilk a spices Szechuan am 3 diwrnod i fynd yn dendar neis. Wedyn mlaen efo blawd spicy cyn ffrio. I orffan i off, i secret recipe sauce chili poeth drost yr holl beth. Sbia ar hwnna. Well, that's just... Mate. Special, man. Special. yeah? Special. Mate, Unreal. I'm Let's just just go, straight. yeah. We see it for down it. here, chicken. See it down. Can you share it? Chef, Yeah? Good. beth ti'n ei fi, mes? Crunchy. More crunchy. Ti'n brati fewn i'r chicken, mae'n explodio. Go on, yeah. Juicy. Mae'n o'r marinade. A wedyn, More mae'n rhyw flasus, turbocharge Eric Hang. Boom! Ar hwnna, ia. Mae'n popio fatha Mary Poppins. Mae mor crispy. They want to crispy, dwi'n iawn. Yeah, fi mor brwyd o beth mae'n neud nawr. O'n i dim yn nabod e'n neud fine dining, ti'n mo? Ond nawr mae'n neud hwn, a mae'n neil o fe, ti'n mo? Eric, Good? thank you, man. Yeah, of course. Special. Thanks for coming. Glad you enjoyed it. Woo! Let me know what else you need. Yeah. Hey. A tra mae Eric yn mynd nôl i'r gedin i prepio orders am y noson,
cyfle i chwalu mwy o fwyd. Sandwich yw'r efo pîn afal a sos caramel soy, drumsticks chwadan halan a pupur efo jalapenos di piclo, a sides fatha tatus mash efo gravy calon chwadan. Be, mae hwnna jyst dda atgofion a cynio di sil nain fi. Mewn pot bach plastig. Hwn ydy'r lefel yna. Fried chicken gorau yn y byd. Ie, ond fydd gravy KFC byth yn peth yna fydd. Neu unrhyw fried chicken arall. Be bynnag chi'n gwneud chi'n mynd am fried chicken. Hello! Hey, welcome. How are you? Thank you. Mae pizzas Roberta's yn enwog drwy Efrog Newydd a thu hwnt. Maen nhw'n ffermentio'u toes am 4 diwrnod i roi blas a texture unigryw iddyn nhw. Ac yn iwsio pren derw i gwcio paradise I pizza geeks fatha Thomas a fi. Checiau, fel am ei fod yn y gwylod. Ac hefyd ar top, just tomato de, a mozzarella basil. Sgoro, cwchwr ar classic. Ond na mon pizzas oedden ni di ordro, gan bo fi efo Thomas, oedden ni eisiau cwcio mwy i ni. No, tyd fel. Dwi'n mynd I cwyno am hynna, ia? So this is our dry-aged Flannery ribeye. It's been roasted in our pizza oven, and then we've got some roasted seasonal vegetables tossed in our house vinaigrette. Wow, that's a boom. Yeah. Boom. Wow. Iawn, awn ni mewn. Mae hwnna slab ynddi. Mae hwnna fatha 6 steak. Hynny hyn. Di cwcio'n perffaith. Mae di cwcio dda. Mae di restio'n da hefyd o fyna. O. Eto, popdy, pren, tân. Dim jyst I pizzas, no? Mae'n awesome actually, di hwnna. Awesome. Oh, chef! Diolch. Wow. A sbia ar hwn ta. Sgodyn bas lleol di cwcio mewn crystyn halan yn y popdy pizza. Wow. Chef! Hwn di'n o'r ffyrdd gorau fi o coginio pysgod. Hefyd, dill mwyaf hen ffasiwn o coginio. So, ti'n gallu gweld faint o moistio fan'na, sbio hwnna. Yn amazing, di. Wow. Y juices ag y collagen ag y fat o'r fish gyd yn aros ti mewn. So, beth ti'n colli efo croen crispy, ti'n geinio mewn juiciness a blas. Mawr neis. Gentlemen! Wow. A tra oedden ni mwynhau, ddath Brandon Hoy, un o sylfaenwyr Roberta's, draw am jangle bach. When I first came here, it was an eye-opener, right? Because you were the first people doing something like this in this area, right? Yeah. Like kind of informal, but like high-quality produce. It's definitely influenced a lot of places in London that I know. And we just wanted to be a place that, like, really, you know, we're very thoughtful about what kind of food we did at a very, very, very high level, but we wanted the environment to feel like, you know, a place where everyone could come and, you know. It definitely has that feel, yeah. Fire brings people together, man. Yeah, In many does. forms, food like your food just elevates But fire's at the core of this. It's so primitive and it's so, like, it's so attractive to humans for a very specific reason. It is. It just, like, there's something amazing about it. I mean, you guys know it. You're addicted to it. But you get addicted to it, you know? How do you feel about having us cook in the yard, man? I mean, I feel great, I think. Yeah, you think? We're in good hands, you know? We're in good hands. Hey, thank you so much. No problem. No problem. An honor, thank you. An honor for me. Thank you, guys. Thank you very much. My pleasure. Mae dylanwad eidalwyr ar fwyd yn Efrog Newydd yn amlwg. Ac os oes na un peth sy'n sgrechan eidalwyr NYC, pizza di hwnnw. Mae yna dros 1,200 o fwyta efo pizza yn yr enw yn y ddinas ma, so lle ar y ddaear ti'n dechrau? Wel, os ti eisiau bita na reid gora mewn chydig oriau, ti yna mynd ar bus ysgol Melyn. Wel, di ti'n math o dwi ar y bus I ysgol Sir Hugh back in the day. Da ni mewn bus ysgol, a da ni'n mynd I ysgol. Da ni'n dan pizza tour o New York. Efo fi ar y daith, mae Rob a'i fet Gwilym sy'n byw ma fyd. Da chi'n bita lot o pizza allan o? Ie, bron bob wythnos. A mae fe'n braf jyst gael mynd rownd llefydd newydd bod ni heb fynd i'r blaen. Wel, mae'n really hard yma fyd, fatha $99 slice. Ie. A mae'n hawdd pico slice yn mynd ar y ffordd I rwle. Mae'n really hawdd. Mae'n really weird fod ar y bus ysgol ynddo. Dwi'n gorau eista sideways chos mae'n ffitio. A nathro ni heddiw, di'r gwrw pizzas Scott Wiener. Stop cyntaf, Brooklyn. Yeah, man. So we're in Bensonhurst, is this neighborhood? So Bensonhurst. It was an Italian neighborhood. Now
maybe not so much anymore, but this place is like classic corner shop called J&V. It's been around since the 50s. Wow. And we're gonna meet Vito. The Sicilian thing is because Vito is Sicilian, he likes to make the pizza that's the square pizza that's baked in the pan. Oh, there he is. There's Vito. There's Vito right there. Vito! Hello. What pizza should we get? Anything I make it is excellent. So no matter what you eat it, you're gonna love it. Oh my God. Sicilian pizza, amdani? Shall we go in? Let's have a look. Mae Vito'n un o gymeriadau Brooklyn. Yn ogystal â'i pizzas blasus, mae'r bwyty ma'n enwog am ei bopdy unigryw sy'n troi. It's like carousel, it goes around. Not too many pizzeria has it this oven. No, I've never seen one. It's the best ovens. Mae Vito yn baratoi speciality ni, y granma. Pizza sgwar really crunchy sy'n cael ei coginio 2 gwaith. Mae'r bes hir sgwar yn cael ei coginio cyntaf, wedyn mlaen efo mozzarella a nôl a foi'r popdy. Unwaith mae'r caws di toddi, sos tomato fresh sy'n llawn garlic, sprinkle o parmesan, oregano a parsley fresh, olive oil ac i'r popdy eto. Mae'r broses yma'n cadw'r pizza'n mega crispy heb losgi'r caws na'r tomatos. Fedrai'n disgwyl smasho sleisan o'n. Yes, Vito. There we go. It's already done. Looks good, right? Yes! Diolch. Looks great, right? Yeah, looks phenomenal. Wait till you Let's taste go grab a it. booth and... Wait till you eat it, then you let me know. Oh, yes, Vito! I'm going for the corner. Yes, sir. The corner is the best part. Yes! Dwi'n mor excited brathiad cyntaf fi Sicilian-style pizza, grama pizza, Vito legend, mae dod â mwy allan. Amdani. Yes! Wow. Mae mor crispy. Base efo caws, wedyn y tomato, sprinkler o'r caws a herbs. Phenomenal pizza. That sauce! Good sauce, Yeah, right? good sauce. Be ddech chi'n meddwl, boys? Mae'r tomatoes mor fresh, just anhygoel. Mae'r sauce just more, yeah, fresh. Like, just, mae reit belus of it, sy'n neis. You know, over here is better. And remember what I told you. You're never gonna find a slice like this nowhere. Yes. Mae chef Cio Pang, perchennog y lle, yn cael ei adnabod am fusion o fwyd Malaysian a Chinese o'r enw Nonia. Hi. Oh, Cio! Hi. How are you guys? Good, good. I'm very excited to be here. Yeah. Tate has told me amazing things. Thank you, thank you, thank you. What can I get for you guys today? Well, I think we'd like to taste your favourite dishes. Something that represents Kopitiam, Malaysia, Chef Cio. That means everything. Well, yeah, everything. Actually, yeah. Okay, sure, no problem. Thank you very much. Mae'r reseitiau mae Cio'n paratoi ni wedi cael ei pasio lawr ddi gan genedlaethau o'i theulu. Sam starter am ein cos o fama, mae bob dim yn cael ei serfio ar un pryd. Gledd go iawn, ia? Wow. O, mae'na mwy, mae'na mwy. That's it. Diolch, diolch, diolch. Wow. Oli ar yma. Dwi'n gwybod beth diolch yn edrych yn amazing. Ich dweud os mae efo lot o cucumber mae'n dod yn spicy, ynddi. Dig in. Oli ar y lliwio yma. Oli faint o fresh, mae'n edrych vibrant, llachar. Wow, mae'n amwth. Oh my God, he's brilliant. No. So be mae rhywun awn i modd ddictate, jyst yn dod ni am y snack ba. Yeah, mae jyst yn cadw ma'n dod, dwi e? Just a little snack. O'n i'n meddwl, yeah. 1 neu 2 pryd. Wow. Just amazing cael trio gymaint o pethau wahanol. Bob bowlar yn hollol wahanol, ond Yeah, just yn stunning. Oes, mae yna lwyth o bethau ar y bwr yma, so deep breath ia a cue music. Mae yna wings yw'r bela can sydd wedi marinadio mewn shrimp paste really funky. Toc toc mi, noodles efo pork char siu a wontons ar y top. Mae yna mahjong, noodles sy'n cael ei syrfio'n oer. Broth pan mi efo noodles flat a bob math o bits lyflu. Nasi lemak, national dish Malaysia, sef reis di cwcio mewn llefrith coconut efo chili, anchovy a wy. Mae yna dumplings yw'r mewn dail pandan aromatic. Omelette oyster efo chili. Lobak, sef mince pork di lapio mewn croen tofu. A mae yna blatiad vegan sy'n weirdly yn blasu fydda pysgod. A mor dda. Oh, man. Look at my face, man. Oh. Boss, man.
Chef Bao Bao, yeah! Wow! Boom! Yes! Bao Bao yma, faint o cool. To chefs yn rhaid i chi fyny dod yma. Cael stran, amser da. Bwyd, a pawb at ei gilydd. So mae'r kebab i weld yn hit efo pawb. A mae'r chef Michelin star Thomas P di bod wrthi'n galad yn paratoi gennin next level fyd. Thomas, bwyd Michelin star efo ffordd plastig. Gyda ti cennin yn fan hyn, ag ramps hefyd. Ys ti oedd ni fel yn fita nhw yn bob man, so oedd ni grilio nhw rhoi fan hyn. A beth yw hwn fama? So caws fresh di hwn fel stracciatella yn y brata. Oce. A wedyn mae yna lot o menyn di cael ei smocio dros hei yn hwn. So ie. Neis yndi, efo hazelnut yn. Mae'r crunch o'r cnau. A mae cwcio cennin oedd yn nes, mae'n kind of fatha di confio yn juices y hyn, do? Ne. No, neis. Boom. Thomas. Ti'n genius. Ti yn genius. Ond dim just cennin mae Thomas di baratoi, mae grancod amazing ond barod i fynd fyd. Yes, Thomas, beth da ni fama? Gynnwch chi crab sliced coast fan wedi coginio dros y tân. Efo aioli fanna, efo green garlic, lemon. A sauce. Efo pen, ie. Sut ti'n licio brochlin? O, mae'n awesome, yndi. Yes, hwn di camera chdi, dim hwnna, hwn di camera chdi fanna. Yes! Wow. Yeah, vibing! Yeah, it's quite intense. No, well, I know. It's delicious. I got a bit more. And try some lamb tongue. Dwi wedi cael croeso anhygoel yma yn Efrog Newydd, a mae mor cool cael rhai wbath yn ôl a gweld gwen ar wynebau pawb yn mwynhau bwyd amazing Thomas a kebab tafod oen fe. Welsh seaweed. Yeah, This is cooked in seaweed? Yeah, there's like fermented kelp. Mae'n really surreal, actually, cael dau chef gorau Cymru yn coginio mewn lle really eiconig yn Brooklyn, ac mae'r egni yma jyst yn wych. Pa mor cool oedd hynna, takeover Roberta's, Thomas a'i cranc, watchad o'n neud i beth yn special. Dwi wedi introducio Brooklyn i dy bach o tafod cyd oen. Dy bach o glimon, bara lawr, dwi'n lyfio fo. Pawb di smasho fo, pawb yn cael amser da, early vibes, llwyth o New Yorkers yna, siarad Cymraeg efo pawb, pa mor cool di hynna, be gei di well, dwi'n mynd yn ôl am party, peint arall, boom!